vandag se nuus, landbouminister Willie Oukamp het verlede week bekend gemaak dat Dr. Theo de Jager van SAI en Dr. Nani Oudnal van Veearts Netwerk voortaan op die Departement van Landbou se bedryfskoördineringsraad sal dien. Oukamp het tydens die Octavo Seenback Enclosure Symposium in Pretoria gesê die raad se mandaat word ook uitgebrei, sodat groter klem op die praktiese uitrol van die nasionale back enclosure plan geplaas kan word. Dit volg na die regering se vroeëre besluit dat boere nou kan aansoek doen om self hul kuddes teen die siekte in te ent. Volgens Rooi Vleisbedryfsdienste is 17 miljoen back enclosure entstofdosisse tot dusver ingevoer en het die staat teen einde Julie 2,5 miljoen dosisse via 114 veeartspraktyke reg oor die land versprei. Hiervan het 1,8 miljoen dosisse na voerkrale gegaan, 500 000 na kommersiële boere en 200 000 na stoetboere. The National Crop Estimates Committee says in the latest forecast that the country's expected maize harvest now stands at 17,363 million tonnes. This is the biggest maize crop on record and nearly 640,000 tonnes more than the 2025 harvest. The production estimate for white maize is approximately 180,000 tonnes more than the previous forecast, while the estimate for yellow maize remain unchanged. The soybean harvest estimate remains unchanged from the previous forecast and is estimated at a record crop of 3,044 million tonnes. According to Wandile Sehlobo, Chief Economist of AgBiz, the good harvest may help to ease food prices. Food prices slowed in June to their lowest level since December 2010. He warns, however, that the expected El Niño phenomenon and accompanying drought could constrain next season's harvest. Die Suid-Afrikaanse Graan- en Oliesade Handelsvereniging se quota het 'n ooreenkoms gesluit vir die uitvoer van ongeveer 200 000 ton sojabone na China in November. Dit is die tweede ooreenkoms van sy soort. Die vorige uitvoertransaksie in 2023 en 147 ton sojabone behels. Die deurbraak volg nadat China onlangs invoerbelasting op landboukommoditeite eensydig laat vaar het om handelsbande met Afrika te versterk. Die stap bied aan die Suid-Afrikaanse sojaboonbedryf 'n prysvoordeel van ongeveer $15 per ton bo sy Suid-Amerikaanse mededingers. Die ooreenkoms kom te midde van Suid-Afrika se verwagte rekord sojaboonoes. Sekota sê die China-transaksie, tesame met ander kleiner uitvoervolumes, kan sluitingsvoorrade aan die einde van die seisoen tot onder 350 000 ton laat daal, wat heelwat laer as vroeëre beramings is. Die totale sojaboon-uitvoervolume vir die seisoen word op 510 000 ton beraam, met Zimbabwe en China wat die grootste bestemmings is. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens rapporteer dat gedeeltes van die suidwestelike streek in die Wes-Kaap hul droogste Julie nog beleef het. Kaapstad Internasionale Lughawe het in Julie slegs 14,4 mm reën gemeet, die laagste vir die maand in 68 jaar. Die Weerdiens waarsku dat die waarskynlikheid van 'n warmer as normale somer oor die provinsie sal toeneem, soos die El Niño weerverskynsel verder momentum kry. Die publiek word aangemoedig om water spaarsamig te gebruik. The South African Grain Information Service, better known as SAGIS, recently met in Pretoria for its annual general meeting. Besides a positive report and an unqualified audit outcome, the service also announced its new leadership. Dr. Erhard Bredenhan was elected chairperson of the board, with Zovuyo Ngenyani elected the position of vice chairman. Ngenyani reported that significant growth of 29% in grain and oilseed deliveries was recorded over the past financial year. SAGIS Inspection Services visited 795 premises and completed audits at more than 580 storage points. More than 80 million tonnes of grain and oilseed were physically verified.
Die bekende veearts en akademikus professor Dietmar Hollem is onlangs aangestel as die melkprodusenteorganisasie se hoofveearts. Professor Hollem is aangestel om onder meer Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die MPO vaandel te lei. Hy was vir etlike jare verbonde aan die Universiteit van Pretoria se onderste poort veeartsenykunde fakulteit, waar hy 'n lektor in melkkuddegesondheid was. Hy het aan Plaas TV gesê sy eerste prioriteit is om die back-enclosure situasie in die melkbedryf te bestuur en seker te maak dat suiweluitvoere kan normaliseer. En die beoordeling in Agri-Expo se tweede Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskap het verlede Woensdag by eengesind buite Durbanville plaasgevind. 'n Rekordgetal van 700 gepreserveerde produkte van 85 vervaardigers is vir die beoordeling ingeskryf. Die inskrywings is deur 'n paneel van 61 beoordelaars in meer as 100 klasse beoordeel. Volgens die hoofbestuurder van Agri-Expo, Bruiten Milford, bevestig die rekordinskrywings dat gevestigde en opkomende vervaardigers graag hul produkte teen die hoogste standaarde wil meet. Die beoordelaars het van konfyte en marmelades tot pickles, pesto en olywe geproe. Die wenners sal op 27 Augustus tydens 'n glansgeleentheid aangekondig word. And a 99-year-old retired farmer in Scotland got to fulfill one of his dearest wishes, namely to show a cow at an agricultural event just one more time. According to the BBC, staff at the Belmont Care Centre shared Jackie Brown's dream on social media, and the Stranraer show arranged for him to show an Ayrshire cow. Show director Charles Service says Jackie was the first farmer in the area to open his farm to the public to create greater awareness of what it takes to run a farm and produce food. After showing the cow, Jackie was awarded a special rosette for Supreme Champion Oldest Handler. And that's today's news.